بطانية بطانية blanket كمبل يا كمبلة بطانية blanket كمبل كمبل يا كمبلة بطانية blanket. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sleeping room غرفة النوم د خوب خونه د خوب خونه یا کوټه. درس پیلون نه مخکې هیله کوم چې یوټیوب چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ او ویډیو لایک کړئ. Don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell button and like the video. بطانية blanket كمبل كمبل بطانية blanket blanket كمبل. سرير سرير means bed سرير bed بسترة یا کټ بسترة یا کټ سرير bed. لحاف لحاف mean quilt لحاف mean quilt. رجائی رجائی تصویر کې کتل شي دیتا لحاف وي quilt رجائی. بعض عربان نمونه ورته فرق اخلي نو هغه کې دومره هغه مکوي بعض کې دې شي بل نوم ورته نو quilt لحاف رجائی. مخدة مخدة pillow مخدة pillow بالغت بالغت تصویر کتل شي مخدة یا مخدة pillow بالغت بالغت. مرتبة مرتبة mattress مرتبة mattress توشک دته چي وي کدسي توشک وي او کای منګه وطني توشک وي هغه ټول ته یو غرازي. مرتبة mattress توشک توشک mattress مرتبة mattress توشك. من ضدة الزينة من ضدة من ضدة الزينة من ضدة الزينة dressing table. The singar maze the singar maze the singar in Pashto the singar maze English dressing table dressing table. من عربي من ضدة الزينة من ضدة الزينة dressing table the singar maze. ملاءة ملاءة bed sheet bed sheet رجائی دا هغه رجائی ده چې د کټ په سر اچول کیږي. دغه تصویر کتل شي bed sheet is above the bed we use it this one this is bed sheet رجائی. هغه بل رجائی چې د خلک هغه دینه فرق دا صرف د کټ رجائی ده. ملاءة دي ته ملاءة وي bed sheet رجائی. دولاب دولاب means cupboard cupboard الماري دولاب cupboard الماري الماري cupboard دولاب دولاب. So this was our lesson دا زمونږ درسو. So sleeping room means غرفة النوم د خوب خونه غرفة النوم. مرتبة mattress پشتو توشک. مخدة English pillow پشتو بالغت. So لحاف quilt in English and Pashto رجائی. So this was our lesson. This was our lesson. If you have any question, suggestion, objection, you can comment. Don't forget to subscribe YouTube channel and press the bell and like the video. So هیله کوم YouTube channel subscribe او د زنګ علامه کلیک کړئ او که ټیک ټاک لرئ ټیک ټاک کې ویډیو ګورئ نو هیله کوم منګم فالو کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.